Africans, most of them are now in the process of settling in. Ikuma makiriboti mathukuru kuma mande. Yes. Riu masukuru maria actually they have masukuru maingĩ riu learning has begun. Na niturakena muno ni undu wa principal ya mara igwira cia rira macerangĩirwo ni undu wa itumi muno cia kimondo makamaigĩra those slots. Yes. Na tunashukuru sana. Yes. Na the principal kana mwana ndanoka ni aretitwo. I know you have the contact. You can inquire. Magĩte kuripoti niki. Neguo. It would be prudent. Oh yes. Ine. Na nĩ twana ithuĩ twarĩ o hau rĩ. Space rĩrĩa marathiĩ boarding rĩ. You see, any new environment will give you a culture shock. Ikwaja tari wathia boarding ya rita rĩa mbere. Yes. Ndũrĩ wathiĩ boarding rĩngĩ rĩu nĩ wathiĩ theko. Yes. Nĩ watuĩka boarder. Yes. Wamba ũkathiru na homesick. Yeah, homesickness. Ukamba ukabisika wigaku. Mwaturana ko mugunda. Hau nĩ oria Isaac ni wendete your siblings. You take them for granted, and sometimes you think they're a nuisance. Yes. Wait until you go away. How do you realize that? Hey, I got kibani to know music. You see for one, where kumarira waciarirwo ri. Yes. Nduri wakoma in an environment room mwe mukomete andu taigana riki. And they are total stranger. Yes. You just met. Mariri muhari. Muhari. Wewe mwenye nataka tisekala yako. Wahingũra ũguo kamba kũhinga maitho mũiguane na ũtheri. Rĩu wakora andũ igana horo. Yes. Na mũrakoma mwĩ magana. Na nĩ kũndũ kwĩna system na watho fulani. Yes. Yes. Kwĩ mathaa ma gwĩka ũũ. Yes. Yani wendo na privacy. Ugacoka rĩu kwanja rĩu you know you are used to some privacy at home. Okorwo nĩ maũndũ rĩu ma gwĩthamba. Wĩ mũno rita rĩa mbere rĩ. Nwa ba kurugama wahingura murango wa bafu wakora meje citenana ri aba haya abogani hi age mafomu tu wa ukora hauja ukone ni nini na ngojea watu watoke kwa bafu watoke za ngapi wenu wa wapi tafuta kona ona huyu. You know, I don't know whether it's a global culture. Waingira bafu yo ukararaja, ukaiga ndo mbere. No, orocio no aboga thitora mundu. Oyo akitakorwa mahende ya COVID. Yes. Orocio kama shukuru majokire makehingwo. Ni wahaukaga. Ukariwo etatiga. Ndeko goko. You know people in high school now start becoming men. Oh, uko no muthuri. No, actually ya bereri. Yes. Gura ndo ari tuhagirwo ni gwithamba. Actually na mono ni cia thambagio kia hinya. Kana ikaripotwo. One, it is very cold water. Mae mahehu pio. Na cukuru watu warwo ya rugongo. Ndio watu wana kuria wa njohi. Kana nyaga tugu. No yule murutwo wa thoma ira Nyandarua high school. Watu transferete ya tukora yego. Auga ni mokiraga second term rimwe. Makora mai matirauma muberethi. Ti ati gotire. Mai matirauma ni mafurizi. It is frozen in the. Na ni momurendo mwithambe namo. Nemo gutahirira umaige bucket kidogo nari maumone heho kidogo na ne mai ma bucket na kafa ma chao ndio mwaka wiki a good size aiwa Aneo kwa jero wikira bafu na wanaume wenzako kama wasita leo ona ndo fatara kuisiriria mai oge take position niyo one gwe kamura wewe ayo na eko the institution is old. Yes. Nege ikarange to neka hobekanga. Yes. How no asoka okarierize oria oracererwo guthie gwithamba. Yes. Niguo rikora bafu e flooded. Heavily flooded and clogged. Riu no ehingurire ria tene gutana flood. Yes.
Kira gwekite ri ni gwaiko bafu riu ya muno. Yeah, Form 2. Ye uguo. I think those were the, you know. Iga nitio perform. Yes. Wathii wakora excuse, una excuse ni nani? Alora kwa muno gai da fudu wa randu gai. Ade ruti kidogo. Even find it very weird. Condition here ya more and you are having a conversation. Todo kule mjasi. Kifande gya gwithamba no kyo gya kuhura nguo. Yes. Wewe na thabundi wa gwithamba na wa kuhura nguo kando. Yes. Wina Nixona. No abako maka kidogo. Na niwona amono niguthite kiumia. Yaro rwekero Turathie wega. And you know there was some prefects who would come around. Masa indago domu ya Form 1. Wewe ulioa jana. Bwana. Kwa nini? Pata bafu imejaa. Ulikuwa unataka kuenda bafu yako peke yako. Ulikuja hoteli kijana. Chukua bucket. Roko wewe shukuru cia rugongo rwa gwithuka. Kama unataka bafu yako peke yako siwende no class. Chukua bucket very fast. Sasa hii ni usiku we. Takulima coffee. Stay unhygienic here. Nani mwingine hajaoga? Kaje kuripotana. Yes. Huyo ni nani? Wewe. Ushu. Hata unanuka jasho. Chukua bucket. Who are you? Ule ni siku ngapi hajaoga ule? 5. Do not give us bed bugs here. You're the captain. He's very authoritative. Unaona hata tayo hujawahi tumia, bado iko kwa box. Bado iko kwa box, hata ukitoa kwa karatasi. Na kaa kwa jua. And lizard. Wewe ni kengumuki. Bani bucket haraka. Uko leo. Na ndio andu yangi othe ni mamu maki. To ni mwo pale ndu ndio bafu cia ko mbere ya ndomu. Ni muone kana the. Matenda ina na mai. Wasioga. Yes. Mrengo wa wachafu. Gani huko. Na kwa hiyo captain yako msifunge mlango. Muoge paka mung'are. Na ndio kumbe shokerio karigo ya 3. Na twajokio. Aka sabuni. Yes. You are fresh now. Na kesho hivyo. Asubuhi ni wakose bafu. Na hatiga ithugu cia kurora kane murethamba. Yes. Ono mateithirie mundu muturire-ini wa andu yothe yatha. To mundu ningi akihi gwithamba muthenya ri. They are common. Especially rugongo. Hey, rugongo ndo matiethamba go. Ona ni thiku ici ani irethamba muthenya. Tene ri. Ona kwe matiragiriria Sunday imwe. Gwe gathano. June, July, August. Matiragiriria Sunday imwe. Ay, huku sio ushago. Huku you bathe every day. Very good. The girls will tell us their story later.